semangalit-alit kecunduk malih sareng Pak Pandi ring materi basa Bali saning mawit mangkin inggih punika mawasta tutur tantri. Om Swastiastu, dumugi sami stata rahayu rajeng nggih. Sampunang lali alit-alit sareng sami mangda stata wajikin tangane tur patuhi protokol kesehatan mangda doh saking sungkan Covid. Nah, sedurung ngawitin sisia mangda sayaga nggih kapertama punika kawastanin buku catatan. Kaping kalih nika piranti nulis, kaping 3 nika LKS. Nah, alit-alit rikala melajah mangda alit-alit enten makarya sepandidikan saning enten patut. Semangdane usan kegiatan melajah puniki para sisya presida uning sejarah tantri tur ngresepang daging tutur tantri atau tutur cerita tantri punika. Nah, inggih kekawitin nggih kruna tutur tantri punika mawit saking Tatwa ring India. Ngantos ring Bali punika dados kruna tutur kesuwen-suwen kruna tutur puniki mewah dados satwa. Punika ngawinang wenten lengkara, wenten katuturan satwa. Nah, puniki sane kekawitin rikala panglingsire jagi ngicenin satwa Bali rikala alit-alite jagi sirep. Ring Bali puniki tutur sane membuat pisan punika kawastanin tutur tantri. Tutur tantri puniki mawit saking wastan jatme sane yuakti listuayu tur pascat indik tutur utawi masatwa punika mawinan kawastanin tutur tantri nggih. Jadi dalam bahasa Indonesia tutur tantri itu berasal dari nama seorang pencerita ya, pencerita yang mahir. Nah, inggih alit-alit soroh cerita tantri sane pertama punika mosto nandaka prakarana. Inggih punika tantri sane akehan nyeritayang indik beburon masukupat. Nah, masukupat punika sekadi macan, kambing, cicing, miwah sane lianan. Punika yang bahasa Indonesia mentegas hewan berkaki 4. Sane kaping kalih manduka prakarana inggih punika tantri sane akehan ceritane nyeritayang indik paksi kedis, sekadi titiran, kukur, blatuk, miwah sane lianan. Nggih. Malih selanturnyane kaping 3 pisace prakarana. Tantri sane akehan nyeritayang manusia miwah raksasa. Nah, inggih asapunika iwau indik panglima soroh cerita tantri. Inggih alit-alit puniki sampun wenten contoh pitaken sane sampun wenten ring LKS alit-alit soang-soang. Iki minap malih jebos alit-alit karyaning manten pekaryan ring LKS sane sampun kesayagayang ring link utawi Google Classroom alit-alite sinamian. Inggih alit-alit matur suksema antuk uratian alit-alite sami sampun mirengang napi sane pelatarang oleh Pak Guru dumugi sami stata rahayu rajeng minap pemuput atur sinau Pak Guru antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.